Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rirareba abantu barangije kaminuza, barangije ibizamini bya leta. Iri tangazo rirabareba mwese. Nanone iri tangazo riraza kugaruka ku bashomeri, ndetse iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Iri tangazo rifite aho rihuriye na NESA, ndetse iri tangazo rifite n'aho rihuriye na polisi. Nanoneho iri tangazo naryo rifite aho rihuriye n'ibijyanye n'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro. Ndetse iri tangazo rifite byinshi riri buvugeho, ariko reka duhere ku itangazo ry'abashomeri. Reka tuba ryo duheraho. Ni mu gihe abashomeri batuye mu karere ka Nyarugenge bakomeje kuvuga ngo akazi karabuze. Ese koko akazi karabuze hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa ahubwo ni ubunebwe bwabo? Reka none twongere tugaruke kuri indi tangazo ry'abantu barangije amashuri yabo, amakaminuza. Iri tangazo rirabareba mwebwe kwirirwa muduhamagara turabiyamye. Mwebwe mushaka akazi, mwihangira akazi, nibinarimba mujye guhinga, mujye mu cyaro guhinga, mukirirwa muduhamagara ngo tubashakira akazi. Ni mu gihe rero abantu barangije kaminuza birirwa badepoza bashaka akazi, ndetse nibagahabwe aho haciye iminsi mikenya bashoje amashuri yabo. Uradeposa gute utarasoza n'amashuri? Urangiza ejo bundi, nta cyumweru uramara. Abantu tumaze imyaka 3 hanze nta kazi turabona, none wowe uri guhamagara abantu babwira ngo ufite ubushomeri. None twongeye tugaruke ku byemezo by'inama y'abaminisitiri. Ni mu gihe perezida w'u Rwanda yashyizeho abaminisitiri bagera muri 21. No kuvuga ngo nyine guverinoma, no kuvuga ngo yakoze ibisabwa nyine, no kuvuga turaza kubigarukaho. Nakoreka tube tubigejeje aho ngaho, ntago ari yo ngingo ngiye kuvuga, ariko ndazana kuyigarukaho. Iyi ni ncamake y'amakuru rero. Mbere ubwo bwa mbere gize ko namara Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Wewe wakoze subscribe uri w'agaciro. Ariko mw'ibi bintu byose ndi kubabwira, ndagira ngo mbanze mbabwire ku kibazo cy'ibiraya ry'ibiciro bikomeje kuvurwa hano hanze. Ni mu gihe cy'ibiraya cyaguraga amafaranga 500 kigeze kuri 550. Aho ni mu karere ka Musanze, muzi ngo no hantu hava ibirayi. Ariko hano mu mujyi wa Kigali icyo cy'ibirayi cyo kihagaze 750. Ubwo ndi kuvuga mu birayi bya Kinigi. Noneho turagaruka ku biciro bya esase, nabyo bimaze iminsi abantu benshi bibagonga, nabyo bimaze iminsi ibiciro byurira. Ese mwari mubizi yuko esase ari ituma ibintu byose byurira? Ngo gute? Kurikirana kino kiganiro paka kirangiye umenye ngo kubera iki esase yuriye ibintu byose byurira. Kurikirana kino kiganiro ijambo kurindi niri gucika. Impamvu rero ibicuruzwa byurira kubera yuko esase yuriye, no kuvuga ngo mwibuke yuko imodoka iva Dar es Salaam iza mu Rwanda, cyangwa iva Mombasa iza mu Rwanda, izanye ibicuruzwa ikoresha iki? Ikoresha esase cyangwa igakoresha mazutu. Bivuga ngo ibyo bintu iyo byuriye nabo no kuvuga ngo niba banywaga 100 bari buze ko nk'ibihumbi 200. Kuvuga ngo nyine nabo byuriye. Kuvuga ngo none ya mizigo batwaye niba bayitwaraga ibihumbi, iba utware nka miliyoni, barahita bagira miliyoni n'igice. Kubera iki? Kubera ko esase yuriye. Kuko ni baramuka babizanye baraza guhomba. None wundi wabiguze wabirangwe wabizanye mu Rwanda, no kuvuga ngo nawe natabyuriza akabigurisha nk'igiciro gisanzwe, ntago ari bubona amafaranga, ntago ari bukuremo amafaranga ye. No mpamvu rero buriya esase ituma ibintu byinshi bihenda ntababeshya. Ariko impamvu esase yuriye, ariko nanone iyo uguze fagitire cyangwa ugiye kunywesha ukaguhereza fagitire ya IBM bakuraho umusoro wa TVA. No kuvuga ngo impamvu esase bahise bayuriza nuko iyo usabye fagitire ya IBM bashyizeho TVA uhabwa 10% iyo usabye fagitire ya IBM. Rero nawe nimba ufite imodoka ukagenda ugasaba fagitire ya IBM kuri station, no kuvuga ngo nawe ubutanze uruhari mu kubaka igihugu cyawe. No kuvuga ngo rero niyo mpamvu esase yuriye, hajeho ibintu by'imisoro myinshi, esase nayo ihita yurira. Niyo mpamvu rero esase yuriye. No kuvuga ngo rero esase yuriye ibintu byose ku isoko birurira, kuko ibintu byose bizanwa n'imodoka, murabizi. Rero niyo mpamvu ibintu byose byurira, ugasanga ibintu byose byahenze. Nkuko mubibona hano, ndashaka kubereka ibirayi hano Musanze. Reba nka hano ibirayi byabuze. Emeruka gukora ikiganiro hano bavuga ngo ibirayi byabuze abakiriya. Kubera iki? Kubera ko nyine namwe muri kubibona ko ndi kubereka hano mu isoko rya Musanze. Murabona ko abakiriya barimo nimbarwa. Mwabibonye ko namwe bakiriya barimo nimbarwa. No kubera iki? Nuko ko ibirayi byaruriye. Noneho sasa abakiriya koko bamenyereye byamake, basigaye umwaza twara uturo dukeya, kubera ko nabo bavuga ngo mu giturage cyabo ntago biri bugende, ntago biri bugurwe, kubera ko bafite impungenge yuko ibiciro byuriye. Ariko esase ndakurahiye niramuka igabanutse, ndakurahiye ibirayi bizahita bisubira hasi.
none reka tugaruke mu mujyi wa Kigali ku ibura ry'amazi. WASAC imaze igihe kinini yarafunze amazi. Ntabwo ari ugufunga amazi, iki gihe turi mu mpeshyi, ni ukuvuga ngo ntago amazi ari kuboneka, amazi ni makenya ariko ari gusaranganwa nk'uko bikwiye, ariko barimo baravuga ngo uku kwezi kwa karindwi kwa munani amazi azaba arimo. Mutuze mushyire umutima hamwe. Rero nagira ngo mbasobanurire ibyo bintu mu kiganiro kiza gukurikira. Turaza kugaruka ku by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro kugira ngo tubibabwireho. Rero none tugaruke no ku bindi twagiye tubabwira mu ncamake. Murakoze, kora subscribe, nawe yakoze subscribe uruw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe. Nge mwari bo mubana, nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, ariko abahanzi banze ku izina rya Kidasambura. Murakoze.